Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan Crcsre Shillong, Hapo Gajing Panya Chongka SVNIR TAR Katak Odisha Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Ringkat Gajing Trelang District Administration, West China Hills District, But ke District Social Welfare Officer Jawai, kila Pynlong de ke Popul Fair, ni ke rinsan de Bynta Kiba Duna Dkhot. Ya ke ni ke rinsan de Pynlong ha District Library Mthong Jawai, ha khatnya tarik nai lur ha ke jinlang Menteri Ketenat ke Kuat ke Khia ke Sarkar Jila uba wailat meki shila. Ke ni ke fair ke long ban Pynkop bor bat plelat de Kiba Duna Dkhot. Bukan pen i ki sap ki phong jongki, bat ki kam berseng de ki brio Kiba Duna Dkhot. Lawan Bynta hadu hanyo spa handu pasawngut kentup lai spa aprab khandai ngut ki brio ki badan jingduna ki Dkhot nagaleng ke district bat shabar jong ke district hag jingkran uba welan miki shila ulai ro ki kam ke Crcsre Shillong omtang hajuwai hende habaro ko wei ke jila Meghalaya namar ke jupen ko bor ki brio ki badan jingna ki Dkhot lingba ke jingpen roi ki sap ki phong ki jaka sumar bat ki wei ki jai program ki bakan thop lang ya baro Hagani ngasngi Menteri ulale jungoru iki dukan dak Bynta Kiba Duna Dkhot bagin pen ina mi kitiar kitar bagi lashna bat thanhi. This area need more push. So through our DC, I got the opportunity to know Shri Ram Shakal Sahaniji. With only through video conference, we discussed. And today, I can proudly say that we could able to bring smile at least to few families in our district. So I'm very much indebted to Shri Ram Shakal Sahaniji. Thank you so much for your continuous support. And within the matter of months, now from the almost, I think this is the third program we are having from the camp and then the distribution of the devices last time in Mukla, and today we have this very beautiful and important purple fair for our people with abilities. You know, you are why you are claiming they came long way. They have not spoken in our local dialogue in English. Who can say that they are disabled people? You are not wrong. Kita ne kan to man kerpang ne kerpang kan. Tegan ne to kwa I pun yo ko district. Kwa I pun kenmo kam tam ya pi ki bei ki pa ki yu ki para. I sia to ba I. Kam tam ya ke jing e yo pi. Ya ki challenges ki yong pi. Ne ke gao hakimi isi gure dat ye chong ngao bisi for one joint meal. Ong ai mo to na em mo ko rak kerpang kam sen kam tam ye ki mo ki yung ki sen ko em ye ki ni ki kon ko em kam sket ye ke jing ya. Tengah check off pa yo ye ki scheme la ka central scheme no mo na ka state scheme no mo yo chimon ki jing ya na sarkar. Tang bon sin la da pa no la da kalima yi ki kena bon dun tip ti yi chi pa to em kam ka scheme ne bon sin ya ku da ya ka tua ka pension scheme go san haja san spa chi benai henry dan em chi bon ki scheme yu da kana director ni da klam ma chwa yong na chi bon ki scheme ki wa hai jing to kita ka pension go da em chwa em the scheme ne Bynta yong pi ki dai ki pa ki kwa ka school di khong yong pi em the scholarship the education scholarship for Subai school for Subai kot ki khong ki yong pi la da kwa du lai na do na class chen ha do da degree ki em the scheme ne Bynta go one training ne Bynta kamu chna kam tum ne plai tip kamu ne to bon yu tip ne ki society lani em naki nakabalang
em du training ye ki chna chu em jing chuna te yo bi ta ki tiar yo chna hem rai he tu training ki to ki tiar ki the ki pana the ka bai training ki su bi pana su re ye ken cheu hem rai na pana ki em ka scheme na ka sarkar ka yong I ka wa yo training ka bai trainers ki nong cha training ki nong ya hikai to usu da ka ni ka CRC Pynlong Nalor ke san hajar dia pi ketika ong ke material fee nene ke poisa ko fit ki ko mentu na than kho bi san hajar dia ke chicken yo ke teri yo ke white bi ne bi ta o ki ta ki training nalor ne ke rubnai ar hajar chidnai ki ko cha training kacing ra ko ko tunan mai do kacing ku ya itu juga kuat sikit tu em sikit ya kata kami sih. Boy bon ni gua perdi yok im em uche bahan ni. And at the same time, I would like to request Dr. Ram Shakal Sahani ji and the DSWO kerpan ya PM kam ka awareness. Boy bon ni yo sami gitu gikan. We were distributing those nirmaya card, but many of them don't know what is nirmaya card. What are the benefit? How to avail it? So that is very important. So I'll request the DSWO in the district, please coordinate with Dr. Ram Shakasani, that awareness is very important. People should know. If they don't know how they will come forward. So that's why I'll request nga kerpad le ki office ini to open klan gi ya ka awareness program, open tip chigi paipa. Lagi paipa am tip ki kaman wan gi chkmat, wan thok gi gi jingera. Tasnya aku ni pai ladadang em gitu tudum em mulai li register ya ladi les nya halai mana Dkhot kini program em ke stall ba ti ko debo gine gleng ko office wow lai lad em hi woni jing em kam bitiar lad sebo la em kam ki tani wheelchair em kam bi hearing aid utu Duna jing sniao em kam bi hearing aid tu le e gi hetai dem te ko wi ko kerpang tam gorang sedang ai kamu man kat te dang kanau Dr. Ram Shakal Sahani nga woto nei Bynta ki tu Duna ya ki upai the em ki smart lens ki udang launch to me ki gini ki smart lens ki wan ra ki napo America United States of America lada pi lai ki normally chaki dukan ki wa mo ki hospital ki upai ye ki mat tani ka smart lens uchong dor we pi hado nya phao san hajar tangka tang lada pi enroll bi hai ni u yo pi kam mangkana free of cost Tanay te daw pitu ko em chutom snya ba enroll ya ladi. Dem nay te yo check kini gi mo ki doctors ki yo check ki lada to iwa ya hap iwa ye jing rap kita yo pi ki te ki jing rap. Rengkat TV tawan ka kam ku jing yo pi snya ba lai hai te register ya ladi. But mpeng ku diga du pat hini. Daw ya hai pten cho ye kini ke program. Hado ngakwa au yo. I want to continue it until the last person in the district should able to avail all the support from the government. If continue go day na hado to kami ka jingerap to boy ka chado ulas lene wipawi wa em comes khet ya ta ni ka jingerap hapo ka district yo. Jing dong jing len no ang no sha ken jing sha yan yo Jem kumi just la perkai ngapla bale ai ya ding ai jong mi play ngapriang ya ti landing cruise sway kawai ibang snopla Gapap ulang suaman Malaysia kay Hanga kawan dia Malaysia kay Hanga kawan